председателство пресъздава един много особен момент от историята на Албания, който между другото е много сравним с нашата история. Тук също доста български интелектуалци са били принудени да напуснат страната ни заради неразбирателство с режима, но човешките съдби, които са изключително вълнуващи, карат всеки един от читателите да ги запомни, да иска да ги препрочете, така че аз съм сигурна, че всеки един от вас ще бъде силно развълнуван, както и от съдбите, така и от майсторското преседаване на Григор Муши. Най-добре да дадем думата на автора, който е изключително прекрасен. Това фантазма, седира фантазма, Ян Черния apo janë figura që nuk vdesin kurrë. Dhe në qoftë se në Shqipëri është zhdukur diktatura, apo edhe në botë, në shumë vende të tjera, në botë ekzistojnë diktatorë e diktatura. Por në Shqipëri ngaherë këto fantazmat e kaluarës ngrenë krye dhe и prishin punë Shqipërisë në rrugën drejt integrimit европеан. Някой беше нарекал миналото, този тоталитаризъм, призраците на тоталитаризма и призраците на диктатурата. Така е сега в днешно време има още много диктатури по света. В Албания, да, диктатурата падна, тоталитаризма падна, само че тези призраци са още там. И в момента надигат глава и пречат на интеграцията на Албания в Европа. Мисля, че от тези призраци имаме и тук. Йорasta също е бърката пюете, се псе момадукят се едене кеми като фантазма на България. Ne kujtojmë se diktatura apo diktatori vdiq. Por nuk duhet të gënjehemi, s'duhet ta besojmë të, sepse ata dhe në grahmat e fundit duket sikur ngjallen nga heri edhe ringjallen për të bërë keq. Dhe po ta kenë mundësinë, po të jepet fuqia, ata bëjnë përsëri të njëjtin krim që kanë bërë. Да, ние знаем, че диктатора е умрял. Знаем, че диктатурата вече я няма. Обаче не трябва да лъжим себе си, защото те възкръсват от пепелта и идват да ни навредят.